500 premyo. Sige. 500 price. 500. Kinsa sige, asa niyong duha? Asa niyong tulo mo duha? Si Jana man taga Science Club. Sige kani kay Bright. Sige. Nako ipangutanan nimo. Ay mo tubag na ko kutsara ra. Pangutanan di ka upat ka mo. Sayon ra kayo. Sige. Kutsara ra gyud tubag. Sabot ka. Isa may una-una na. Jana, play. Jana, sige Jan. Sige Jana. Ari diri tumangan. Sige, sabot ka. Usa pangani mo. Sample. Okay. Sampol na Kutsara kilo. Pilay plate ni mo pa daw eskwelahan. Saya sa rin, saya si Karen pa rin. Ayun, kayo na. Sa'yo, ikaw si pangutanan niya gana. Ikaw rin bahala anak-anak sa pangutanan mo. Lagi ki. Sige Ken. Pamahaw ni Maron. Ika pila na to? Pitik ka na yung barbar rin ng buhok. Hindi na ako. Ang siya ganahan niyo, kilintos o kutsara. Napildi na noon. Tawatay mo daog. Oh, kutsara ka. Kutsara ka mo. Anak nakakilintos, daog taka. Nagre-ready na ang mga bata, guys. Meron na kami dalawang itlog, lagay namin sa plastic para kapag nabasag, nandito na sa plastic. Sige. Alo! Linyahan po po, oh! Pisa! Araw pa! Kita jud kay na nila. Iga-blindfold na, purting kita ah. Alo si Papa. Iris. Ikay pa plaster. Gay, budal! Katakan sa gandang 20. Basta na kayo pag galing 20. Gi, uy, tituyo. Gi, bunalin. Abante. Gi, bunal. Wala siya. Ala, dira. Gi, play, tituyo. Iklan tuyo kon. Gi. Sige. Ari Inday. Ari Inday. Forward. Abante. O, ni atras. Okay. Abante, Inday. Bunalin yun. Lakaw, Inday, lakaw. Hala, si Lola. Si Lola mo na. Sinilas. Inday! Ah, sige, ara na ka na. At ko na pinag. Day, uli lang mi ha. Kana, very good. Sige. Sige, abante, Jod. Paspasi, abante. Na ako dari. Sige, abante. Abante. Marlon! Lingkod, bunal. Sige. Atras gamay. Kinabunal. Tanawang araw. Hala, ah! Right gamay. Right gamay tayo. Sige na Gi, right sa ligid. Tanawang arrow. Follow the arrow. Tuoday. To, right. Gamay pa. Tuo pag yun. Right. Ah, sige, adto na mi day. Uli na mi day. Mana, Inday? Mana? Sige, bunali, kusga! Kusga, Jud. Gi, kusga usab! Kusga. Kusga mayo! Gi. Kusga, dali! Go! Hala! Kani, piso. Arong inang Marlon, daya na. Unay na ni. Pwede yung kaya? Gi, bunal. Sige! Straight! Ge! Straight! Sige! Hagi! Sige, lingkod! Sige! Lingkod! Lingkod! Ay, hiwi ka doon. Right gamay! Dili, left gamay! Ano to? Sige!
sakto na. No. Left gamay, left gamay. Left gamay. Right gamay. Sige. Oh, buwak. Layo ra. Okay, go. Hapit. Kabuang. Imo ta tang giduot gamay, Mark. Ikaw ba dali ba ni? Wail kay Kagnaw. Sige na. Dili siya mo kuyo, mo kuan mo duwa. Ikaw dyan, sige dyan. Daghan na kay ni Cortaz dyan. Madako pag Dili man siya ganahan kay pisura ko no. Si IC, sige IC. tarong nga ha. Laki bata de. Tudluin mo ati para nako. Paminaw inday ha. Tudluhan niya. Ah. Tarong mag. Ay, sige nang gamay. Irish. Irish. Uy, tarong nga Marlon gipakita na mo sa kamata. Tudlo kan Irish. Sige, abante. Sige, abante inday. Awat ni pagkatudlo. Sige pa. Sige, lingkod inday, lingkod. Lingkod inday. Wait sa. Atras gamay. Atras gamay inday. Ah, right sige. Wait sa. Left gamay. Atras gamay day, atras gamay. Left gamay day, left. Left. Okay, box pen. Left pa gamay. Tumbling. Atras gamay inday, atras. Gamay inday. Atras pa. Tulo na. Sige, left gamay. Abante kamay. Abante kamay. Left gamay. Left. Wala. Sige pa, wala pa. Wala pa imong kamot. Wala pa jud. Wala pa gid ay. Wala. Ay, mura mo na nite. Mo na ni. Sige day, kus gamay yo. Sayang nga dula da. Apita na ato inday oy. Ayo sa de. Ana. Sige, panapa. Sige pa na. Okay. Sige, ingong din akong kamang gari. Hapa. Sige. Ay, wala. Left. Sige, usab. Gi, forward. Wala gamay, wala. Wala gamay. Gi, pungko. Wait sa, wala. Wala pa gyud. Sige pa jud. Sige pa. Wala pa. Atras gamay. Tuo gamay. Imong kamot. Tuo gamay ang kamot. Tuyok pa na to. Sige! Wait sa. Tuo gamay kamot. Tuo pa gamay. Sige! Ay, wait sa. Gikus ka! Very good. Alam ka ganyan. Yeah. Maldito bata ah. Yare, lola na din. Lingkod. Atras gamay. Atras gamay. Sige. Wala gamay ang kamot. Wala gamay. Wala. Isa ka gamay. Bunal! Sige! Buang man is Mark. Bukod. Sige! Dali! Bunali! Bunali! Uy! Lakaw! Sakto lagi na. Sige, follow ang linya. Dili, wala. Tandaan palagi ko balik ako suno be. Sige! Naman ko ba doon Atras, inday. Atras. Ge, lingkod. Wala gamay, wala. Tarong ay mong bunal, wala gamay, wala. Tuo gamay. Sige! Kusga, sige! Yay! Nadaog na dyan siya. Kaupat na niya. Piso ray. Panglulipap. Gilik ko. Buang.
Sige. Di pa kita gipon. Away kasi ay. Huyop. Alin, Day? Huyop. Dapat pa kita gipon. Watch out. Sige. Okay, play. Watch out. Ready? 1, 2, 3, go! Baka daw siya ng biting si. Dali ante. Tarong ako, Huyop, Day! Last item na rin kamot yun. Wala pa sa biting. Ipadoon lang sa ipadoon. Jana, guwapa kay Jana. Wala na po ba? Sige, padoon, Juday! Siya limpyo kasi. Ah, sige rin. Nauulit naman. Sige, Gyo, tanawa ko, hurot na! Jana, oy. Tanawa ko, hurot na! Muram nagalagot ang bata. Muram galagot na gid ni siya. Giunsa man ninyo ako mga ate. Wala na? Hurot na? Ala, practice, ay say. Sige, Huyop! Wala ka. Ikaw man kay picture ha, picture. Ikaw man. Gumapahay na dai. Yay! Ay sagi ko na kay picture ni human. That's gonna be good. Picture ni ka human. Ay, si! Mana dyan ay. Hoy, ako! Mana! Ate Jana. $50 daw. That's pretty bad. Blow na dyan ah! Sige! Ge, 1, 2, 3, go! Gawas mo ba akalmano ba? Nobi, kalma. Apit na murti ha. Kusog, guy! Napay lamok sing tawa. Hurot naman siguro na iya dong! I-check dong! Hurot na iya! Mura magparapasok iyong good. Wala pa, hukon pa yun yan. Ah, dog! Palaro kami guys. Lalagyan namin ng pera to. Mga 20. We will put like 20s, 50, 100 and then they will just pick randomly. Without seeing it. Sige. May lagi kami na money dito, guys. Naka? How do you... Asa ka? Dagan ka 20 no? Uy, Dagan ka 20? Kahon or money. Gamay na lang, te. Nagamay na lang? Wow! Uy, ang money mo. I wanna play this game as well. And then do how many You got hundreds? 300s, you got 5 50s, and plenty of 20s. Okay. But, So, imimix these, natin yung mga money, guys. these are the 50s. Sige. Oh, you should blindfold them. Yeah, we can blindfold them. And then, because then it's, Sige. So, kung ano lang talaga yung mabunot nila. Bunot, guys.
Bunot! Ay, ika na. Bodos mo, sabot mo. Ayun na. Bodos nyo ha. Ay mo ko ala, ay mo. Sige, ready? Sige. Ay! Forward kamay. Ay, usara ha, usara. What? Sige, Phil, usara. Ikaw, Sure na ka. Sure na ka na. Sure na ka na. Sure na ka. Sure na ka. Dahon mo na! Sure na ka ha. Last na ni. Last na ni pangutan na. Sure na ka. Okay, sige. Open. Pili. Kana! Kay Violet! Sure? Attention. Sige. Ya. It's still 20. Dali aras kwarta. Ay, Thank you, San Boy. Thank you. apil ko ron ako last. Sige. Buta ninyo tag 20 ha kay amo Okay, alam. go ahead. Wala. Mama, tong layo. Uy, Jis. Okay, bonat tayo. Yay, Wala nabukog ka, Violet. may kay mamili oy. Pili ang Violet. Bukog. Wala Oy. ka. Uy, wadang kasiyas Grand Mall. Sige, bonat. Oo. Sure na ka? Sure. Lisa niya. Sure. Sige. Asa na? Pili. Sige, bonat tayo. Is that your daughter? No. Tarong lang There you go. May kay ang baho sa Violet kay Violet. He's waiting for the strings. Listen. Ubi. Okay. Ano ubi? Uy. Orange mo na. Kay kaya. That's it, Con. That's it. Kana. Ah, Si Mutang Tarong. Kay kaya yun. That'll do. Sure na ka. Listen. Last. Listen ka. Last. Ay! Kana, ikaw. Ngita pa siya. Kana, ilis yun. Agabilin ko lang. Bahala na lang. Bahala na. Sure na yan. Ikaw na lang yun. Wow, Pakaigo ka. Nagpwede yun ng repeat. Lapatan. Ay, naku kami ko. Ang 100 kay Baga. Sure. Ang 100 kay Baga. Bonat. Sure dyan. Sure na ka. Ayaw. Sure na ka na. Sure na. Sige, Blen. May palaro na naman guys. Siguro last na to. Ano siya? Pera o bayong. So itong mga numbers 1 to 14. Merong mga bokya, merong 20, merong 50, merong 100, merong bulaklak, merong chanelas, merong speaker. Bali yung speaker yung first prize. Pipili sila ng number. Tapos, depende sa kung anong nandun, mag-offer ako. Ito, yung nasa box or pera. So, mag-offer ako 5 pesos. Pera or ito. Kasi meron din dito bukya. So, we'll see. It's gonna be fun. Do you get it, babe? I'll get it, babe. Yeah. Oh, jackpot ko rin. Libin. 5 o papel? Papel. Papel. Sure ka? Daogan na lang 5. Palikuran sana. Jis o papel? Palikuran sana. Kapoy na. Palikuran na. Papel lagi ko. Papel ka? Papel, sige. Isa 15. Papel ka? 50 o papel? Papel. Sure?
Ah. 100 papel. Papel o kwarta? 100 o papel. Ila, 100 yung papel. Papel. Papel siya. Papel, sure na. Papel siya. Last again, papel. 105 o papel. Papel. Ayaw na, kaya wala yung papel. Papel. Ah, kwarta o papel? Ako panin mo, magkwarta. Papel. Papel dyan. Sure na. Sure na dyan. Last again. Sure ka? Oh, last na eh. Last again, 110 o papel. Papel. La, wala. Papel. Sure na? Papel. Kaya niya. How much is it? Bukya. Nothing. Jace o papel? Papel. Wala. Kahon ba? 20 o papel? Papel. Oh, papel. 50 o papel? Sure na papel? Papel. 60. 60 o papel? Papel. 100. Papel. Bayong. 100? Papel? Papel ko ah. 150. Lala. Papel. 150 yung papel. Sure na? Bayong. 150 or papel? Papel dyan? Sure na? Last na? Papel. 150 o papel? Papel. Papel? 151. 50! Sira. 50! Okay. Ay, I don't know. Yaman. 5,000 lang. Which sports ka? Dito, squintaw. Wali makauras na nado! 50 o papel? Papel! Papel. Ah. 100 o papel? Una po nakauras na! 100 o papel? Yung kablaw? 100. 100? Sure na? Di pa, wala na ako sa gumaya. Bart, tanawa lang kung sa'y suna ni. Oh, nakuha ng hirap. Nagana, oh, iputos. Najakpan. Ay, soda! Nagisugla na usak hiwa nga. Apaas man ako sa tinibok niyo ba? 100 Sugla o na papel? ni Kuan ba? Marlon ba? Papel duhoy? Papel! Papel. Papel. Papel yung Papel lang sa- jackpot. Papel. Papel. 110! Papel na kakuha sa jackpot. Papel? Papel. Papel? Oh. Sure na? Di pa. Ay, alaman. Pila mo last offer ni mo? Wala, 110 o papel? Papel. 118 lang eh. 110? Sure na? Di pa sad. Gusto mo yung sura ng papila ba? Ano yun o? 110 o papel? Paminaw sila kung heartbeat na ko. Last na lang yun. Last na lang yun, 110 o papel? Maunagin ako last. Last offer rin mo ba? Papel. Papel, sure na? Atay, usan na kayo horse 110. Oh, sakto giday. Kuan lang ko ganang 118 lang. Oh. 110? Sure na ha? Oh. Atay, yung papel lang eh. What is it, babe? 110. 100 ang papel. Oh! Okay na. 5 o papel? Apel. Cheese! Papel. Papel na. Graan, papel sige. Si papel. 15! Langgana o papel? Atras ki. Papel. Ah, papel. Di siya ito langgana. 25! 25, papel. Sure ka? 2 hours. Papel. 50! Nang ano Papel. Ah, nagkaya pa na, ano? Ano lang papel magkaon? Nani papel yun siya. Papel? Papel. 55! Papel. Panagyan. 55! Papel o Papel. kwarta? Kwarta. Ah, papel. Kwarta. Papel lagi. 56! Oh. Ang papel, way suit. Ah, papel, Kwarta.
57. Papel ang kwarta. Kwartay. Quarter. 50. Na, kadaghan ang papel mo pala si Bola yun. Sure ka? Papel. 70. Papel. Lawa. Last chance! Last. Last chance! Kwarta o papel? 100 o papel? Oh, papel. 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 100 daw! 100 na! Nyagutaw sa Kamao na lapin. Kamao yun. Hindi, 1,000 peso na. Papel. Papel. 1,000 yan. Hindi, 1,000 suda na. Daog na na. Oh, papel. Hala na. Okay, last. Last chance! 150 o Papel. Papel ka? 1, 1,000 mo suda na. 2, last okay! Kinalasa pinakikip. Eh, papili yung inan mo. 3, 200. Uy! Likoy. Last talaga! Wala lain! Papel! Last talaga. 200. Uy! Last talaga! Nakuha na lang preview! Kwarta! Libog na, libog na. 200 o papel? Papel. 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 Uy! Last talaga yun! Kwarta yan yun! One! Papel ka? Ang last! Sure na yun. Last na yun. Papel. Di ka magbahay! Buwana! Papel ka niya dong. 250 last. 250? Ang last! Lupi, huna-huna, mayo Lupi. Nakuha na yung lapos yung Lupi. So, ang iyo kas kwarta. 250 ang papel. Ayun lang, kwarta. 250 Puno lang. na. Puno na yun. Nanay nakakuha sa premyo. Kwarta. Ang laman ng papel. Sticker! Allah!